ka bidang fighting championship lane ka balatip lengkot kum ka BFC ka badai ka way na ki rinsan ni kura mixed martial arts lane MMA ka bahagani ka rinsan kadai ka balaya kot kerdan sa ka international level ka bayakani ka rinsan lapanyay but long try daw Babajit Chaudhary ubadai way na ki samla ya kura mixed martial arts ubala paw nambha Babajit Chaudhary ula penlong yakani ka rinsan nya kura mixed martial arts ka balatip kum ka bidang fighting championship ka baar jong usnam R1000 RPR ka bala penlong ha Greenwood Resort Khanapara Assam ha ka RPO tarik ulber R1000 RPR ka baha kani ka rinsan layepoy banya shimbenta de ki rang nya kura mixed martial arts na ki jilla ba pher Kabasngaw sarong kalong na kajala Meghalaya lami khmat banya shimbenta hakane ka rinsan daki arngut ki rangya kura MMA ki bana Ribhoy district kataw samla lam koridor Kharmandai batu samla keri rumnong ki badai na ka ground and pound MMA gym Meghalaya nakine ki arngut ki rangya kura na kajala Uway ula yora ika jingjob but uway pat ula sya remno kaba haka bantam weight category usamla keri rumnong ula job yunong ye khun persha u Eldin Singsid ubana nongba Guwahati Assam dakaba submission rear neck choke haka round kabalai Katba haka flyweight category usamla lam koridor Kharmandai haka jingi khun ula sya remno hau nong ye khun persha u Johnny Darlong ubana ka nongba Guwahati Assam daka ba ula yo ban penlim no yu samla lam koridor daka ambar haka way par ka jing penbena na kaliang ka ground and pound MMA gym Meghalaya kala penbena bau rangnya kura mixed martial arts na ka jella usamla Anthony's Im haka ni ka kinti unamla banyelet yekhon haka rinsan jong ka metric fight night ka bapra ka bansalong hanong ba Delhi kadaw ka ba Anthony's Im unamla banyeshim benta haka te ka rinsan namar ka jingshitom ka kti ka jongu ka baula kumbakla haka por baudang practice Fight number 2 going on.
Ladies and gentlemen, Rev Sean comes stop with the contest in the program at 4 minutes and 2 seconds. For your winner, submission by the rear naked choke, Corey Wong! Johnny Donald says that's how you do it. Ladies and gentlemen, Johnny Donald.